Tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa malapa baswi mo kagong ya kwa George a ikwetse go tona mapodisi go itlhaganedisa lenaane la go supa baswi. Jaaka palo ya batho ba ba tlhokafetseng mo kagong ya kwa George yo oketsegile go nna 19, mapodisi a re a ka tshwanelwa ke go tsaya kgato ya semolao gore bathapi ba tlamele ka ditlankana tse di tlhokagalang go supa badiri ba ba thapilweng. Malapa a ikwetse go tona ya mapodisi Becky Cele go itlhaganedisa lenaane la go supa baswi le gore tsamaiso eno e se dirwe mo sephiring. Our job is to investigate matters like this in whatever form and come with the answers or the answers that we believe are relevant, even if you don't find your loved ones still alive, but to know what happened. That will be job of the government, working with all levels of the government. You must remember that government is in 3 legs. That is local, that is province, and the national government. But specifically, there will be those departments that will be dealing with the matters. We can see, I'm told that yourselves, you are sitting here, tired, worried, and feeling pain of not knowing what news that you will receive is a quite painful thing. But if we all work together, we think life will be fine. Baagi ba tswelela go isa dikgomotso kwa legaeng la ga Phalane kwa Soshanguve kwa bokone jwa Pretoria. Seno se latela go bolawa ka go thuntsiwa ga Ditebogo Junior Phalane wa dingwaga di le 5. O thuntshitswe le go bolawa fa banna ba le mmalwa ba ne ba tseela rragwe sejanaga ka dikgoka kwa ntle ga legae la bone kwa Soshanguve ka la botlhano bosigo. Go begwa fa mosimane yono a ne a itumeletse go bona rragwe mo kgorong ya lelapa, mme ka bomadimabe o ne a bolawa. Tiragalo eno e bakile poifo mo baaging, mme bontsi jwa bone bo ikuela gore bosiamisi bo diragadiwe. Mapodisi a tlhomamisitse gore a gagamatsa letsholo la go batlana le babelaelwa. Ga ba gare baagisanye ba lelapa la ga Phalane ba re ba retelelwa ke go amogela tiragalo eno. My other neighbor called, said, Mikey, did you hear the gunshot? I said, I didn't hear anything, but my daughter said there was a gunshot. So we woke up and then we were calling each other. After that, we came outside because the mother of the son, she was busy crying. So we came outside. When we get there, then the gate was locked. Then they were inside. We were waiting here for her to open for us. Then when she was opening, then she was crying. There was a noise all over. We, as the community of Soshanguve Block UU, we are still in shock. We are devastated about this situation that is happening right now in our community, all this crime. When we see young life being taken, ka letsogo la motho. Moporesidente Cyril Ramaphosa o solofeditse phuthego gore puso e tla tswelela gore bola ditirelo tsa maemo a ntlha tsa boitekanelo, tlhabololo ya mafaratlhatlha, thuto e kgolwane le phepo kwa dikolong. O buile seno mo letsholong la gagwe la go ngoka batlhophi kwa kerekeng ya St. George's Faith Mission kwa Qala kwa Eastern Cape. They are here to ask for the prayers. For uhulumeni. They are here to ask for the prayers for the government. Ukuthi uhulumeni aqhubeke ngale misebenzi emihle awenzayo. That the government should continue doing the good work that is doing.
ukuthi uhulumeni aqhubeke anakekele abantu balapha eSouth Africa. That the government should continue to look after the South Africans. Uhulumeni aqhubeke abe nolwazi nokwenza ukuthi kwakhiwe imisebenzi. And the government to have knowledge and the how of job creations. Abantu abaninzi balapha eSouth Africa abaphangeli okwamanje. Many people here in South Africa are unemployed currently. Sithi khulekani ukuthi nithandazele uhulumeni akwazi ukuthi aqhubeke ngalomsebenzi wokwakha imisebenzi. Moeteledipele wa EFF Julius Malema a re puso ya EFF e tlile go gapeletsa meepo go tlhotlha diminerale tse di epang. O ne a bua kwa Postmasburg kwa Northern Cape mo letsholong la lekoko la go ngoka batlhophi. Kgaolo ya Tsantsabane e na le meepo e ka nna 50 mme e epolola zinc, iron ore le manganese go tswa mo lefatsheng. Fela bontsi jwa baagi ba fano ga ba ungwelwe ka sepe go tswa mo lefatsheng la bona le le humileng ka diminerale. We need a government that is going to say no iron ore or manganese is going to leave Tsantsabane. We want you to beneficiate here. Because when they beneficiate here, then they create jobs here. You must know all of these minerals when they leave is the finished goods. How Sheba Traka Elaisite manganese, you must know Otama Misebeti Yalona in that truck. That's why here Richards Bay, from Richards Bay it goes out of the country, it comes back as a finished product. Malema a re ntle le go tlholela baagi ditiro, meepo e tshwanetse go obamela maikarabelo a yona a manaane tlhabololo ya baagi mo dikgaolong tse e dirang mo go tsona. Government of the EFF that is not scared of the mines, we will be with you to make sure that the mines do good because they promised to do so when they were applying for licenses. So we are here to say all of these mines must employ our people and pay them proper wages, and they must give them medical aid, and they must give them pension fund so that the jobs in the mines are guaranteed and jobs in the mines are paying very well. Gape Malema a re puso ya EFF e tlile go kgaratlhela gore dikolo di rute dirutwa tse di nang le boleng go ikonomi ya kgaolo jaaka dithuto tsa meepo mo dikgaolong tse di humileng ka diminerale. Ga jaana EFF e na le ditokololo di le 3 go kokoano peomolao ya Northern Cape mme lekoko le solofela go oketsa palo eno morago ga ditlhopho tsa monongwaga. Mopresidente wa Action SA Herman Mashaba ga dile papatso e dipuopuo ya DA e bontshang go fisiwa ga folaga ya naga. A re folaga ya naga ga ya tshwanela go dirisediwa go ngoka batlhophi ka ntlha ya faele le tshwao la setšhaba. Mashaba o buile seno ka nako ya letsholo la lekoko la go ngoka batlhophi kwa motseng wa Lenting kwa Gamphahlele gaufi le Leboakgomo kwa Limpopo. Moetapele wa Action SA Herman Mashaba o tswetse ka marepapatso ya go rapa bakgethi ya mokgatlo wa DA mo go yona go bonagala go folaga ya Aforika Borwa e fišwa. Action SA ke karolo ya seboka sa mekgatlo ya 10 eo e etilwego pele ke DA. Go le bjalo, moetapele wa DA John Steenhuisen o šireleditše papatso ka gore go fiša ga yona ke sešupo sa maemo go se kgahlíše a ikonomi ya Aforika Borwa. Mashaba o re sephetho sa DA sa go laetša go fišwa ga folaga ga se amogelege. Coming to the issue of banning of the flag by the DA, it's a very, very unfortunate concerning matter. I think DA's approach to banning our flag of the country is something that is a symbol to unite all of us South Africa. We really take, as Section SA, we take serious exception to this. If DA wants to play a political game against the ANC, they must not really ban symbols of what needs to really unite us as a nation. If they are angry with the ANC, let them ban ANC flags. Mashaba o re le ge mokgatlo wa gabo tla bo phenkgišana dikgetho la mathomo le nyagam o na le lehutšo la gore ba tlo hwetša thekgo ka mono provinseng ya Limpopo.
Mashaba gore mokgatlo wa gabong o tlo tsirimetša tšhireletšo molwaneng wa Beitbridge ka Mosina o re gole legodimo ya go šwahlela ga bafaladi bao ba senago mangwalo ka mono Afrika Borwa o imela ikonomi ya naga. Well, I think the province of Limpopo being next to Zimbabwe, as you are aware, South Africa is facing massive challenges of illegal foreigners coming from all over the world and actually coming through Beitbridge and some of the borders in Limpopo. So that's the first thing that we need to really address. But we need to really address the issue of reviving the economy of this province, particularly the agricultural sector, because Limpopo over the years has really been one of the big supplier of agriculture to South Africa. Action SA e šetše e fetotše badulasetulo ba yona makga a mabedi ka mono provinseng ya Limpopo ka fase ga mengwaga e mebedi. Ga bjalo nkgetheng wa botonakgolo ka mono provinseng o le ge ba bile le diphetogo mokgatlo wa gabo o tlo thopa. I've been the provincial campaign manager of Action SA in our beautiful province. I've been there in all the corners of Limpopo. I understand the dynamics of political landscape in our province, and I am confident that whether or not I'm the third chairperson of the province, we're going to conquer come the 29th of May 2024. Ba bangwe ba badudi ka mono Limpopo ba re ba na le tshepo ya gore Action SA e tlo ba thuša ka go hlabolla ditsela le go tliša mešomo ya go ya go ile. Ke dumela gore e tlo re tlišetša diphetogo like ka sekontiri ka mokgwa ke lebeletšeng ka gona le ka mošomo ge ke lebeletše EWP gona bjale e permanent ka baka la Action SA. Action SA ke yona e tlo go re tlišetša phetogo tše ka ona ke lebeletše ka gore e eteletše pele ke rakgwebo yo a thomile go kgwebo ya go from zero from kua fast scratch. So a ke lebeletše Mashaba o ne mmono mo kaone wa go ka tla tsoša ikonomi ya Afrika Borwa. Mashaba o tla tšwela pele ka lesolo la ua o etša bakgethi ka Kiane ke Mahlatse Phaladimo ditabeng tša SABC le nting ga mphahlele. Mopresidente wa maloba wa ANC Thabo Mbeki o tlotlomaditse baagi ba KwaZulu-Natal a re ke batho ba ba itseng go akanya. Mbeki o ne a etetse mabitla a baswi Kgosi Albert Luthuli le John Langa Libalele Dube mme o itlamile go dira ka natla go ntšhwafatsa lekoko la bona. Fa a ne a etetse mabitla a dipresidente tsa maloba tsa ANC Chief Albert Luthuli le John Langa Libalele Dube, Mopresidente wa maloba wa lekoko Thabo Mbeki wa kgoletse profense go na le batho ba ba nang le kitso e tseneletseng. Mbeki o ntse ikgolaganya gape le baeteledipele ba maloba ba lekoko le bagaka ba etsa Moses Mabhida le Johnny Makhathini bao ba boloketsweng kwa Pietermaritzburg. Fa a na le mo letsholong, Mbeki o rile bontsi jwa batho ba profense e bo tla dumela molaetsa wa ditlhopho wa ANC fa e le gore ke wa nnete ebile ga wa tswa ka nngwe. These are rational people, these are thinking people, and they know this ANC very well. And I think when we communicate to them in a manner that the people know is truth, if they believe it's truthful, then they will do the right thing. But it's really up to the people. But I think if we really must communicate to the people in a manner that the people are convinced that this is the truth. And when this ANC says the following things, we know this is our movement. Luthuli comes from here, Dube comes from here, Pixley, Sam, everybody. If these ones say we are committed to do the following, and we come across in a believable way, I think the population in this province will do what is right. Fana bua kwa lebitleng la mopresidente wa maloba wa ANC John Langa Libalele Dube, Mbeki o rile ga go a siama gore ANC e bonwe jaaka lekoko le le tletseng bonwenwe. It's not good that, as President Ramaphosa, Communist President Ramaphosa said, it's not good that there are people in this country who think that the ANC represents corruption. It's not right. So ngithi emafuzel masuka la sisemlaji ngumdubeshile. We carry a message with us in our hearts, in our heads, that we are going to do the things which will never disappoint your expectations. Mbeki a re ntle le mathata a aparetseng lekoko kwa KwaZulu-Natal, o tletse tsholofelo gore ANC tlile go fenya profense le mororo e lebane le tlhaselo go tswa go lekoko la MK. Mopresidente yo wa maloba o tla tseela molaetsa wa ditlhopho wa lekoko kwa Kapa Bophirima,
mme morago a kwa Kapa Botlhaba ko a tla etelang lebitla la ga Govan Mbeki. Letsatsi la bomme le ketikiwa lefatshe ka bophara gompieno mme le ikaeletswe go tlotla bomme le botlhe ba ba tsayang karolo ya bomme mo botshelong. Ke letsatsi la go leboga lerato le le senang bokhutlo la ga mme ke monokeng ya gagwe, bopelotelele le boinelo jwa gagwe. Le fa go ntse jalo, jaaka go le dikgwetlho di le dintsi, bomme ba boifa pabalesego ya bana ba bona. Bontsi ba re selo se se kwa godimo sa bosenyi se a ba tlhobaetsa. Malapa a ba dira moepong ba le bararo ba ba iseng ba supiwe morago ga matlhotlhapelo a Lily Mine ka 2016 kwa Barberton kwa Mpumalanga ga ba itumelela magatwe a gore puso e sekaseka go rebolela Vintage Goldfield tshwanelo ya go epa. Go begwa fa lefapha la diminerale le itsisitse malapa gore le sekaseka go rebolela beng ba pele ba moepo o e leng Vintage Goldfield tshwanelo ya go simolola tiro gape kwa moepong. E setse ile dingwaga di le robedi Pretty Nkambule, Yvonne Mnisi le Solomon Nyarenda ba ntse ba le kwa tlase ga moepo. Boraro jono bo ne bo le mo containing e neng ya go somanela kwa tlase ga lefatshe mme le ga jaana ga ise epololwe. Dipatlisiso mo matlhotlhapelong ano di ipolotse gore ditiragalo tsa go rafa gaufi le moepo di nile le seabe mo go tlhokafaleng ga boraro jono. The purpose of their visit is to inform the families that the Minister of Department of Mineral Resources and Energy has taken a decision to reissue the mining license to Vantage Goldfields, of which are the cause of the incident. So we as families, we were surprised because it left us with more questions than answers, because we were sitting with court judgments both from the Magistrate Court in Bombela after the inquest and the one from Constitutional Court, of which it doesn't match with what the minister is proposing. Malapa a amegileng a ne a tshwara kopano go sekaseka kgato e latelang. Actually, it's quite painful for us as the families of the trio because it's been too long. We have been camping here, and we're of the idea that this thing will come to an end as quickly as possible. Unfortunately enough, this thing has been prolonged. I think it's a deliberate thing that is being done by certain people to frustrate us as well as to frustrate the process of the reopening of the Action SA e ntseng e thusa ba malapa go gogela puso le setlamo sa Vintage Goldfields kwa kgotlatshekelo e tshositswe ke dipego tsa sešeng. Surprised us most is that nothing is being said about the three bodies down there. Instead, now the minister is coming to address stakeholders and he's grouping the families who lost their kids as stakeholders. Where did you hear something like that? Lefapha la Diminerale le Energy le sekegile go tshwaela malebana le ntlha eno go fitlhelela kopano ya banna le seabe botlhe e tla tshwarwang ka Laboraro. Mo metshamekong ya DStv Premiership, Kaizer Chiefs le AmaZulu di eme go nno setlhopha mme motshameko o ile boikhutsong ga jaana. Cape Town City le TX Galaxy mmogo le Golden Arrows le Chippa United di tshamekile maleka a nno setlhopha. Motho di ne di le kalo tsa segonjono se le ba le go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano. Kgaso e latelang ke a Sepedi ka moso mo SABC2 le SABC le hae. Ga jana ke go tlogela ka ponelo pele ya maemo a bosa go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle.